سلاف تماشاوان نیجا افده میوه خوش شادی بیتن جرکادی به هفرگه هشتنیجو و خلکه کادی ترجه برنامه بی راپورت بله تماشاوان نیجا نوکه جیده برفوان راپورت و چین اوین گل هفتی و بری لواجیر دهوکه و در دور نوی هاتی نبرف کرن جلای پیام نیرن موا تماشاوان نیجا لحفتی و بری خدانن خارنگهن باجیر دهوکه رابون به خرفبونه کان عراضی بونه بو بردم سندیکا کریکارن کردستان تای دهوک و تدا داخواست کرن که او بریار زمان حیوانه یا 50,000 به تحلوه شاندن چونکی اوان پیچه نابید هر ایک حیوانه 50,000 بدد. و 5 سال می پاره دینا پاره کی بچید که زمانات عامله و 5 سال می دین کسی چه با عاملی نگید تا دم دچید که شو گازنده این ولاتیان بردام دبن خودان کارو کره کارن لخوارنگه این باجر دو که جیبه بر نبون جبه چنده زمانا 50,000 حیوانه خودان این خوارنگه این باجر دو که جی اینان سرجاده و ده خرببونه که نرازیبونه دا بو بردم سندیکا کره کار این کردستان تای دوک اریک خست لجنه کدر خستی نقابات عمال دیتنا مرعمل بجید هر عملک دی 50,000 داد دی خدا مرعمل هر کی 50,000 دی جواگی بو نقابات صحیح و بشتگی وانا جی لجنه کا چیکری اف لجنه چیکری جی دیت متابعه سرمکت و ویت ام وی پاره بدین و وی پاره ما بشنوی بدین که ما چنا کده حالا وی پاره بدین خودان این خوارنگان صدام درزبون و خرببون نرازیبون آشکارا کرد که لجنه کاتی هم و خوارنگان و گوتی دویتوین 50,000 بدن او جی دبیجن ما پیچه نابید اوی کجمه پاره بدین و اف بریاره جیش نویدر کتی و اگر جیبجه نکن دی روانه دادگه کن سرباری وی چنده کریکار جی وی بریاره به ندرست لقلم دادن بله والله کریکارم بیزا شغله شد کم از 14 ساعت روزی شد کم يوم 40,000 و بيجن زمان على اساس هيفيدي 50,000 كريكور دات بو زمانه بو مناصر فيد يعني كار اس ايجار خبدم اس مناصر اصلا عوالم من دو عوالت هين ايجارهم 250,000 پشتی خرببون رونشنک اتنافبرا سروک ایکتیا سندیکا کریکار این کردستان تای دوک و خودن خوارنگان هات انجام دان لیرونشتن به انجام بدومایی هات لی خودان این خوارنگه رشد بون اگر به وی شوی بید او دی درگه این خوارنگه این خو دایخن ام چینا زمان عمله بو ما چینا گنده درگهت خو گیرین و چینا مالت خوری نخاره دی بو عمالیه کین دی چین بلوکا کشین ام نشین وی دستو داری حسا جلای خوب سروک ایکتیا سندیکا کریکار این کردستان تای دوک راگهان کو 50,000 نزمانه بلکو سال همیه اندامتیا کریکاری 15,000 و اف زمانه جی لدیف موچه وی کریکاریه بلکو دی پتر لید دویت ام لدیف یاسه کار بکن 50,000 نینه سال خرکه اندامتیا کریکاری 15,000 هیوه 1,500 او کشوایه که هیوه روژه 1,000 دینارا آن حتی 5,000 دینارا بچیکه که خوب بس الویره او هنه آبونا کریکاریه اما یا ضمانه نه 50,000 ممکنه دبیته 100,000 ممکنه دبیته 20,000 سموچه کریکاریه زمانا 50,000 بو خودان این خوارنگه هان کشه قادی درست کریه لامانه که دوی خرببونه دا سرانجام وی رونشتنا ادنافبرا خودان این خوارنگه هان دیسان ادگل سندیکا کریکار این کردستان لقی دوک به انجام در کرد لایان این پیوندیدار ادبیجن امدی لدیف یاسه کار کن خودان این خوارنگه هان جی ادبیجن به هیچ رنگه که ام زمانا 50,000 حیوانه نادین نجانی روی کنال بادی نانساد دوک تماشاوان نیجا سازدان فیستاوالا موزیک و سرانگوتنه لباشر سلیمانی و سرجم گنجن هرما کردستانی بویا جه دلخوشیه لینه داخواست کرنا گنجن آمدیه بو فیستاواله بویا جه دلگرانیه و داخواست دکن گلاین این پیوندیدار گرنگی بشیان گنجان بدن جبو پتر گرینگیدان بشیان و بهره گنجان دی بیا و موزیک و ستران گوتنه دا
ریوبریا گشتی آلاوان هرما کردستان ایکمی ویستاوالا موزیک و ستران بو گنجن سرجم دور سر به هرما کردستان لسلیمانی ساز کر کوپتریجه بیستیمن موزیک ایل زور بیا دوران پشکداری تدا کریه. باجر آمیدیجی که هر دکه وندا برنیاس به لانکار روشنبیر و هنرمندان که به درجایی آجیار خو خدمت اولات خو کرینه دوی بیاوی دا و نهاجی چندین گنج نوی باجری بردامی دایره بازمان روشنبیر و هنرمندان نه بانگاش که ناگن جنامیدی بو ویستاوالا موزیک و سترانگوتن لسلیمانی بویا جه دلگرانی یا هجمواره که گنج بهرمند بیا و سترانگوتن و موزیک دا و وکوانا دا دیار کرن که ده چندین هلکفتن جدا جدا پشکداری کرینه و ویستاوالا سلیمانی دا لیوکا دی بو بوانکو پتر شیان و کلتور هنر باجر خوب و خلق بدن نیاسین لورا دخوازن که لایان پیوندی دار گرینگی به گنج جنامیدی جی بدن دا کو شیان نوان برزنه بن راستی چه تشتی رسمی بومانه هاتی که هم آگاداریاتی پید خوب بیتین باش دارید به ویستاوالا دا بیتین و پیوندی جی بجهد به پسیارتی را چه تشتی اصاب بومانه هاتی از بارم اگر اوجدا کتاب رسمی بوماوریتن حتی نوکه یعنی من ندید یا جهه که پیوندی دار خلوتی بکری خودان یعنی بدویکا یعنی جهاز موزیک آن هر تشتی که بیتن هندی از اندام خلی نکری خودان هلبت یعنی جهودت واجی هند نابن هگر چافدری نبو بوتی به جهودت وانجی او نابن یعنی پشکداریت ویستاوالت مازن دا بکن و اکی ویستاوالا نوکه کده هتا کرن الباجر سلیمانیه و جهت پیوندی دار تایبتی قای مقام آمدیه و جهن حزبیجی راستی خولکر با خودان لیا دیاره چافدری نبویه ریوبر روشنبیری هنری لقضا آمدیش ده بجید که او نهاتینه دا خواست کرن بو پشکداری کرن دوی ویستاوالا دا خودی ویستاوالا ها تا انجام دان بس پو یعنی چلو یعنی هم به آگادانه کرین که هم جی بجداری تیدا بکین و هم جی یعنی خوش کسی کمتر نابینین ما جی حاضریت خویت کرین برینو که یعنی ما جی حس کرن هم جی مشارکت و ویستاوالا دا بکین دا هم جی دیار بین و خلقه که دا یا ما جی دارخواست یا ما هر اوه یعنی هر جور ویستاوالا که ثابت کرن دوید ما جی آگادار کن هم جی مشارکت تیدا بکین سرارای هبون هجمارکا تیپ موزیک و سترانگوتن لباجر آمدیه لنهات اینا داخواست کنن و پشکداری کنن ده ایکمی ویستاوالا موزیک و سترانه و هر چنده گرینگی دان بشیان گنجان و هاندان آوان دا کو پتر گرینگی به بار هنری بیتا دان ارکی حکومت آرما کردستانه لایان پیوندی دار گنجن باجر آمدیه پشگو هاوتینه اسام عبدالرحمن کانال بادینان ساد آمدیه بشی در کفتنا بریارا به پارزگهبونا قزا حلبجه روشنبیرن غزازا خود خازن باجر وان ببیتا اداره که سربخو و بهروانج پروژان برفرهتر لی بهید. پشتی بریار هاتیه دم پارزگهبونا باجر حلبجه خلکی زاخو جی داخواست دکن باجر وان جی ببیتا پارزگه یان جی اداره که سربخو جبروی چندی جی روشنبیرین دور زاخو درینشتنه که دل نحیا باطیفا باس لسروی چندی کرو گوتن راست زاخو جی ببیتا اداره که سربخو یا نه والله همی هیوی امیدید ما اون کو ام جاوری اوی گوتنا جناب سروکی کو دو جا کی تأکیدی وی گوتنی کریه کو زاخو و بتا اداره که سربخو هرچند هیوی امید ما اوی زاخو ببتا پارزگاه اجبر کو حقی ما و ما فکی ما و همی تشتید ما یعنی ما آمده کاری هیا ببتا پارزگاه جی بس حتی کو پارزگاه جی نبدی قبل اداره کا سر بخو دست پیکه بو آمده کرنا پارزگاهی پراستیکو اف بابتای کتی سر زار همی روشنبیر و روشناموان و حولاتیا از بجن زاخو دبت اداره کا سر بخو پراستیجی که سروکی هریمی کو دجارا گوت ساخو ده بیتا اداره کا سربخو او دجارا بالندان خلکی زاخو بله اف بالنه نزانم چی اگر بینه از دخوازد که وقتی زاخو بیتا اداره کا سربخو سروکی هریمی بیجت اداره کا سربخو بکت اداره کا سربخو هر دیسان جی هنج روشنبیران جی دبیجن چندین بالین بخلکی باجر زاخو هاتی ندان
که اف باجره ببیت اداره که سربخو لیتانو که نهاتیه جیبجی کرن. راستی کمپینا افریکا سر دست بشخاریا سنتر باتیفای روشنبیری بی بوندی او تیپ سنتر زاخو ملوری کم کردیم بول گورینا بیرورا سروی بابتی بابت روجیه کمک عواملات تداخل في بابتي دادكن گردای روشا سیاسیه گردای هفریکیا پارتین سیاسیه گردای عندك عوامل دركي تداخل في موضوع دادكن بشويه كي قشي زاخو مقاومات تنديتين ببت اداره سربخا و پارێزگاهجی والله بوچونا من اوا چندین سال بورینجی کو برهبه ببتا اداره کا سربخو بلکه نه اداره کا سربخو برهبه ببتا پارێزگاهجی دهیت زانیم باجر زاخو لسال 1864 بویا قزو نوکجی پتری ج 280,000 کسان لی دجین و خدا نخو دهاته کی مزنه و کی روشنبیرین دورازا خو جیداین دیار کرن اب باجره حتی نو که نگهشتیه بچکترین مافی خوشی لوران خلکی زخو چاوروان بلینایه اوین بوان هاتینه دان زیروانگولی کنال بادینان ساد ناحیا باتیفا جبرنبونا خدمتگزاریان والاسین کمالگه خانک دلگران بوینه و تخازم بتر پیتا بوان بهتدان. جبر ورز زوستان هاتن چون لهمی جاده ندرس کریب زحمت کویدن و بوی مرمجی جبو ندرس کرنا جاده کمالگه خانک ولاتیان دلگران بوینه و گلو گازندید خود گهین نلاینن برپرس. دام او زاروک ما نکارن هذا مدرسه وبخوي الشارع عمد بينن و زاروك چنه مدرسه ما مستا غازن ديت كنا بيان بتا حرين بجنو مدرسه بيست كن ما مستا ما غازن داج مت كتا وام جانا تاخير بنا مرساخو و سحكه شارع ما وامنك كان راسي امنك كان مرساخو غازن دا مسا كهرباء ما دوره أشوما بلدية سيميلي قلت من قلت بو مكاربة فيت عمود دينانا وي أردي أو أردي مالي ناي بيني بعد حمي كرنا بارشي عردية وبارشي عردية ما هو سهلانا هنا كتي عمودة ليدانا وأنا برتكي حصوة فيتنا ما نافي حصوة بيني تيكلي بس نتيكلي جوار لي بنيرة جبرنبون خدمتگزاریان حالاتین کمالگه خانک خواستن پتر پیتا پوان بیتدان و پتر پروژین خدمتگزاری لدور آوان بی ندرس کرن. راستی وقت باجروانی کو بتر خدمت خلقی بکت یه بردوام السر کاری خوی حیوانه و جوتی پلانیت سالانه جیم بردوامن وقت گازندل خلقی کل التاخد نوها نا آوا کرن و جادی و نانا تیکلا کرن ما الحيوانات كو بلانيت خوانا نزيكي حتى 10 مليون ام جادات يكلتكن بدرجه 500 متر حتى 800 متر ام تشتكن وما نهلا كو خلق ما بقت كو ندوانو بقت التقنيه و تحريدا بميد چونغو ام پشتوانيت خلق خونا و ام خدمتكاريت خلق خونا سالانه دست پیکر نورز زوستان آریشین هولاتیان زردبن اجبرکو پرانیار کنوانت آسته پید ویدانه اف چنده جید بیت صدام و پیدابونا ردانان و بیت آستنگ هم برهاتن و چونه برابرواری با دینان ساد کمالگاه خانکه خرابی رکا سرکی هاتنچونه دناف بران نحیه دارتو و کلک بوی اگر دلگرانی والاتیان و شوفران. خراپی کونی ڕێگای سەرەکی نەحیدارەتوو بۆ نەحیکەڵک کە ڕێگای سەرەکی هەولێردەهۆک بوو لە ئێساشدا بە تەواوی تێکچووە و بە کەلکی هاتوچۆ نایەت. هاوڵاتیان و شوفێرانی ئەم دەڤەرەش نیگەران کردووە و داوا لە حکوومەت و لانە پەیوەندیدارەکان دەکەن ڕێگەکەیان بۆ نۆژان بکرێتەوە. ئەوکاری لە دارەتوو نەحیدارەتوو یاخود حکوومەتی هەرێم یان ئەو زادەمان بۆ نۆژەنکەنەوە یان بۆمان ساکەن و چونکە زادێکی زۆر ناخۆشە هەموو تاسەیە. داواکاریمان ئەوەیە ئەو ڕێمەلوو چاکەن و ئەمەش مەبنی حکوومەتی کوردستان داوای نمودینایی داوەتی دەکەم شێخ سەردار قاینەکانی بەردەڕێش یعنی
دەست بکەن لە زادەیە ئەزادە من بۆ چاکەن دەستخۆشیان لێ دەکەن زۆر زۆر حەز دەکەن چا بکەن یعنی ئەوەندیان چا کرد ئەگەر بارانی بابی پارەمانیە کاکە ئەو زادەیەداک و دەچین مزگەوتی باران لەخور دەکەین و ئەو زادەیان بۆ چا دەکەین ئەو زادەی چا دەکەین حکومەتی کوردستان پارێکی زۆری الحەمدولله بەڕێوەبەری نەحیدارەتوو بۆ بادیناسادوتی لە گوندی کەورەسۆر بۆ کۆمەلگای بەنێنان بە درێژەی 17 کیلومتر و گوژمەی 4 ملیارد دینار ئێستا کەوتۆتە واری جێبەجێکردنەوە لە ئاسەر بودجەی تایبەت و لە دارەتوو بۆ گوندی مۆریلان بە درێژەی 5 کیلومتر و گوژمەی 92 ملیۆن دیناری بۆ دانراوە و بەم نزیکانە دەکەوێتە واری جێبەجێکردنەوە دواکەوتنیشی بەهۆی وەرزی زستان و بارینەوەیە. دەربارەی ئەو ڕێگای کە ئێوە دەبینن لە دارەتوودا دەکاتە ناحەی کەلک ئێستا ڕەزامەندی کراوە و تەحویلوە بۆ مقاول کە ڕێگای کەورەسۆر تا دەکاتە بنێنان بە درێژایی نزیکەی 17 کیلومتر دێتە جێبەجێکردن بۆ کۆمپانیای سینات ئیحالە بووە بە بڕی نزیکەی 5 ملیارد دینار. خۆتان پێتان ئاگادارن کە ئەم ڕێگاکی سەرەکی بوو کە سنتەری ناحەی دارەتوو لەگەر ناحەی کەلک بۆ هەولێر گرێدا بوو، بەڵام لە هەمان کاتیشدا توانیمان ئەو ساڵە سەغبیری بکەین لە کەورەسۆر تا دەگاتە بەنێنان، بەڵام ئێستا ڕەزامەندی کراوە وەک قۆناغی دووەم کە نزیکەی 5 کیلومتر لە سنتەری ناحەی دارەتوو تا دەگاتە گوندی مۆریلان بە کوژمەی 92 ملیۆن دینار. ئەم کوژمێش ئیحالە بووە بۆ بەڕێوەبەراتی ڕێگاوبانی ئاکرێ لە ماوەیەکی نزیک دەست بەکار دەبێت بۆ سەغبیریکردن. خۆتان دەزانن ئێستا کارێکە وەستاوە لەبەر ئەوەی چکە باری کەش و هەوا نالەبارە تاگەرەکان دەکەونە کار ئەم ڕێگایە جێبەجێ دەکرێت. شانی باسە ڕێگەی نەحیدارەتوو کەڵک ڕێگایەکی سەرەکی نێوە ناولێر دووهۆک بوو لە ساڵێنی ڕابردوودا بەهۆی هاتوچۆی بەر هەلگرەکانی شەو لە ئێسەدا بە تەواتی تێکچۆ بە کەلکی هاتوچۆ نایەت. ئەمە ئەسەرە ڕای نزیکەی دە گوندی سنوورەکە سوودی لێ وەردەگرن. تارە گۆران کەناڵی بادینان سات نەحیدارەتووی سەر بە قەزای بەردەڕەش. هێژان ji karkeftina pitiriya cadeyên serekî li komalgeha Til Qeseb û xerabiya Rekopira welatiyê nûyê komalgehê dilgiran kirîne. وڵاتیان کۆمەلگەها Til Qeseb نەرازیبوونا خۆ نیشاندان ji ber ku zêdebarî karkeftina pitiriya cadên senterê komalgeha wan av û ciraveka zev dê cadên wan de hatiye pingandin. Loma hatnûçûna wan pir bi zehmet bûya zarokên wan jî nikarin bigehne xwendîngehên xwe herdema pêleke baranbarînê tê tên û vê çendê zîvirînin ji bo xemsariya cihên peywendîdar lê nehiya qêra wan. خدای ما في شارع ما چه يعني هاش كان بونا اف شارع ما تو هانا كاين ديما تشنا مدرسه وتنجي محمد بن حري او يعني كيرنا ما كتشك هنا مازن هنا كيرنا يعني افين ها كيف جوبالو تشاو ماشي التدبيني بدله وبا مدرسه يعني فيضانات بو همو جهه فيضانات بو اصبقرام زار امتحانات بمجبور محلك دنبو تلفونا مع الماقر قو مشكلات العزيز ظهرت بمدرسه مش نابي دبار نابي وغير الوقت انتخابنا اقل نايلي نانيري بس الوقت انتخابات لنيرن هەروەها ناوبری دیار کرد کە چەندین ساڵا بودجە دەهاتنە تەرخانکردن ji بۆ ئەنجامدانا پرۆژێن خزمەتگوزاری لە کۆمەلگەها Til Qeseb لێ تا ساڵا 2012 ئالیە ئیدارا حکوومەتا شنگالێڤە هاتینە وەرگرتن نەژ ئالیە جڤاتا ناحیاوانڤە و ئەو بودجە لی نەهاتینە خەرجکردن لۆما ئەڤرۆ خەلکێوێ دناڵن. بس بزوستان دەرباز بێت شارع Til Qeseb و تلمان هەمی دەچێبن مشكلة ما بينها ميزانية ما قال ضعيف يعني سالة 2008 4 مليار مبون وسالة 2009 ده ويانزدي إجبار مقاطعي وان تشم مبلغ ندان ما بميزانية 2012 و16 ميزانية قهامة بس استشتكي وديم أهل Til Qeseb أهل Til Qeseb حتى 2012 ميزانية وان نسر مبو ميزانية وان هات دستي حكومة محلية شنقال ده ويشا قائمة قائم بو ومجلس قضاء تصرف بيتكر دينار اقل Til Qeseb صرف نكن شرا ويشاغنا بيفين ميزانيه ويشاغ قائمه قائمه Til Qeseb ويبوش صرف نقل Til Qeseb لان ميزانيه Til Qeseb مليار و2 مليون 2008 هات بو دستي قائمه قائمه شنقال ده وحكومه محليه ده بوش دينار اقل صرف Til Qeseb li sala 1975 bûye komelge hûn niha nêzîkî 20,000 kesan lê akinciya û pitiriya cadên wê li heman sal da hatbûne çêkirin û niha pitiriya wan jê kar keftîne û herdema baranek bê
آفك الزهفتي دا دبنجيا ريفابري ناحية قيروان قد أفصال بتريا جادين وان وإينا تشيكرن ولاتيان جي بيشبيني كرنو قوتن كإدارة ناحية شانن وچندينين جادين مساق بيري بكن بلا قيكاب سرمدا دابش بكن دامهات نوچونا خوبي بكن وديبتا كومالقها كسير وسمرجي لسر آستي عراقي علي شنقالي بادنا سات تلقصر تا جوانه که دی به هفراد گهین بخاطر هوا